Omukoro gwakorerwa hakichayi kya Kamwezi Playground omugombora ya Kamwezi mu district ya RUKIGA. Joshua Katabazi omuhamyeto mu RUKIGA niwe yashaba Minisita Mateke ngo asasire ez'eminyeto ya RUKIGA eyarire sente za Youth Livelihood Fund bitekarima kuzishashura. Minyeto etorokiro mu byaro abo kube sente ziremere koraki kushashura. So nibashaba government through your office shoze ekihandiko ez'eminyeto yabeine kugumiza meka rondeze sente kashashura etakejumbire on program ya parish development model ninga ebyenyuma bakabyebwa lessons bakazega bakatandika ebisya ebya parish development model. Aho Minisita Mateke yayoreka ngutaro kwija kwikerezo kushaba ko minyeto egi aha kube sente zikaba zishemerire kuhera minyeto yona. Tuhire district ya RUKIGA 453,712,452 shillings. District recovery njire 53 million. Out of 500. Out of 453. So we are demanding 400 million. Ebigambo bya Sara Mateke byahagirwa RDC wa RUKIGA Fred Nayebare owagira ngo sente za government nezitekwa kugaruka mu nshaho ishemerire kuhera abantu bona. Tubiyunza kubaronda tubegese ngo sente zo zikaza kurya zikazizo kusashura. We are targeting those households which are thinking of agriculture from the garden to the stomach. Emnyeto ya district ya RUKIGA yarabya hekitiso cyo kuhagira President Yoweri Museveni inkomo ebembezo wa Uganda omwaka gw'2026. Emnyeto ya RUKIGA twine youth sako eito atandikireho kandi sakwejo eriyo netambura konka hagati y'urugendo nituremererwa mu kasete. Ekiro ky'emnyeto cy'omwaka ogu kitebekanisibwa hansi y'omutogoro kugira ngo intergenerational solidarity creating a world for all ages ogugenderire kutahenkoragana abantu b'emyaka yono mu nsegi gasha kwa Job na Manyapuri.